U ovom kratkom videu pokazat ćemo vam odličan način kako možete otjerati krtice iz vašeg vrta. Krtice izbjegavaju mirise koji ih iritiraju, pa ćemo u prvoj metodi napraviti sredstvo od sastojaka koje krtice ne podnose. Možete napraviti više desetaka litara i sve to praktički besplatno. U 300 ml tople vode dodajte jednu žlicu tekućeg sapuna. Zatim dodajte 200 ml octa. Krtice ne podnose taj miris. Treći sastojak je jedna žlica ljute paprike. Krtice bježe i od tog mirisa. Sve dobro pomiješajte i ostavite da se svi sastojci rastope. Zatim razrijedite sa više litara vode, te svaki drugi dan zalijevajte krtičnjak. Prijatelji, pogledajte i naš sljedeći koristan video u kutu vašeg ekrana, te ga podijelite. Hvala vam puno. Pozdrav!